Testivarika umemsiwe wadibino itukolero ibotwacarega bategerera abasemya kurwase abanyagitari kurwase semya polisi kurwase semya abadvocate egere imichano nere twarire mingi ase abantu okonyorana n'abarikiye magana abakibicha okonyora atindete kale nale kwebulira nkibagutindere lakini kana kwana no magantebe kibicanchire kara chali yabaire akogenda kumutangani wa kebiche ekara hakire bicheria terigocha yaru mutwaye unabona chusi mukagunga sobo mushime kutume umwana na ruswa maiso na wabatangani kuiko na korora into kiri kurwase metu ya bwangu abandi bamakoranga tigabasibe endeke kego egere birengeri biri bigororo wanyora usibire mangake bono na kitwa kiralero koranga inchira kitoko konya bantu baitu tatari abandisi boka nona baskari omuntu ndubwese biribyo koragana isechi mesa n'abandisi bapali barato bonye wandisi yapali kerata ebire nyane be usumwano olebiu kerala intira magana yi na nyakomanyikana sika abantu ba media ekogera ibintu ebinge byebisikanete abantu ba media bakora yagera manikana umuntu ukire gukonye kenyoro kwa mule kamera kwa muita ande ni nwara gukonya iko nko batebe abantu baminto sika abantu ba media yakogerekera bakoligichi abali ichiga into chikokonya samarieta nche Mike Mutume mamsio Masige East kwa sub county ero tuachire ya sekongamane ose seminary regaiga kwana maniksi Kisii and Nyamira ose gender based violence na mental health issues. Ero abasomi busaba manyi bamana yage bari kwanira abandishi babari saba oturikira amana maye atoso. Omane mbulinga abayaba gotoa amana ya maye gotira bara amana mandisa. Abo bakurangiriwe kera amana bera makongo batanga na wikoma pen. Babuate information usaba da chibicha usanda kabara chivideo chinko. Barabweka bakora itukuriabo bakonyora abatwarire stress ose pressure so bongo bwawe karamwanya abantu bali munye n'abasikari bana abantu bako abatangani because eye witnesses abantu abakonyora abatwarire mental health issues yabachanda so bongo bwawe kwanyora abatware depression ubu ni mangolo kunase wodi ya mwanzo nero goa kiza Kisii county assembly indete ko yakinga kikinenge ntebe niyamona senge njurerona bino yo mobo omotegereri kuigwa magana y'ekisenge kikigo kya bagati y'abagori na bati y'abana n'ebintu bibakorekana bati asa community yetu yambere iromo okukikumanyanga kisenge kikikoba ngwanda kiri kyakubikania abange basumba kosobo kubwa bose bingi bibakorera onye usino muntu abagori balwanete oyo magaitwa abana ekintu kiri kubasubwa asemye kaya yonse.